Epizoda 2. Epizoda. Ok. Krenimo. Pazi. Mi smo nešto malo tu radili. Ništa. Bolje reći ništa. Ok. Ovo sve propada sad. Ej, pa... Bo napravil dupli. Da. Strgaj ovo, u stvari, evo. Ok. Ok, ja idem onda svega cijelog kobusona potrošiti da napravim podak. Ja sam malo skupljao dok je Timon stavljao videa na internet. Ne još, ali da. Ok, kaj prvo ide voda? Shit. Ok, treba mi malo cobblestona. Tu kod... 4. Manja, 3. Ok. Ja delam to. Pazi, ja moram tu deti lavu. Pazi, tu je lava. Kamo ono ide voda? Voda ide tu. Dobro. 2. Ok, i sad samo lavu pokupim. Stavljam tu. Tu stavljam. I da li radi? Radi. Ok. Sad malo lega zbog toga jer mi se video renda. Ok. Malo produžujemo otok i tako. Naravno, to se treba raditi. Pazi, tu nemoj baš kopati, da ne uništiš generatora. Ja! Ne. Ajde, ja sam pokupila ovo tak da ne moreš. Za vodu nema veze. Ok, malo uređujemo i tako, da. Uglavnom bit će zavno, samo da provjerim da snimam. Nemamo baš hrane. Sad će moj... Ne bom se još ubijal. Ok, moj chest bude... ovdje negdje. Znači svako ima svoj chest. Oh shit. Ovdje je moj sapling. Mislim imao ih jako puno tako. Ovih saplinga. Iz jednog drva koliko je... jedno 5 saplinga iz jednog drva. I take such chest. Wow. Ok, sad malo imam previše stvari. Ok, tako. Sad ide moj chest, ide... kao smo rekli. Odi. Imaš možda jedan cobblestone? Čekaj. I take off. 22. A, imaš? Ko? Kaj? Toga, jednog cobblestone. Evo ti 4. Ok. Sljedeće sve stvari u chest moram staviti da ih ne zgubim, inače to je sranje. Tako. I dobro. Ja idem... oh shit. Aha. Tu oko cobblestone generatora trebaš... ok, jesi. Sad samo lavu si imam unutra. Ovo baš nije pametno, tu drvo da stoji, ali dobro. Pazi sad, pazi lava. Sad bomo imali više kabla pa... Nemoj ti, halo.
sad si mi sve pokral. Se mora napraviti beskonačno lave. Šteta. More s modovima. Ano. Okej, on je otišao. Bok. Koliko snimam? Okej. Evo mene. Okej. O, drvo izraslo do mene. Kopaj to drvo. Da ne bi bilo... O! Evo ti u 2 drva imam. Okej. Ja. Još mi treba ovak kabel sad. Okej. Da mogu napraviti ovih dosta. Kam si išao? Ne znam. Bomo snimali i tutoriale, jel tak? Redstone. Oh shit. Oh shit. Nekaj me oh shit. Okej. Opa sam. Shit. Ima neke. Stone pick i 5 cobblestone slabova. Aha, okej. Kosa crta. Bela crta. O ne! Ne! Sam cool. Treba napraviti ovaj. I se lada da to treba napraviti. Wow, gledaj se spawnal. Gdje si ti? Daj, zatvaraj to! Dobro, čekaj, da skobu stanom. Ne mi čisa. Nemoj tu gdje je lava. Još kaj nam se nastaje ovaj obsidian, pa ga boš ti trgal. I boš naručil lavu. Okej. Bravo za tebe. Neke si fulal. Ostavili si prazno. Crkav. Kad si majstor pro. O, pokupil. Sep golje. Kaj mi treba? Shit, sad treba ovaj glupi. Treba napraviti nešto glupo. Dobro. Joj. Treba si posuditi neke od tebe. Koga? 3 drva. Koliko? 3. Gdje sam stvorio? Kaj? Leć gore. Pa da, pa tam sam se i ja stvorio. No. Prvo se ti imati ovaj. Jao, srano. Stona. Kaj? A daj se mići! Treba mi. Zemi si iz mojega česta stikove. Nemam. Okej, onda nemoj zeti, meni trebaju.
neke još treba napraviti. Trebam ovo tu napraviti kad ti desi. E tak. A miči se! Koliko snimam? Okej. Još jedno 3 minute. Kaj samo 3? O ljudi. Ljudi. Taj skyblock je tak zeznut. Sto čuda. Ako želite igrat skyblock, trebate puno strpljenja. Ili ne. Ok. Ja trebam malo kabla sad. Malo više, ali dobro. Kaj? Ah, shit. A daj, bon te lupil. Trebam ovu lavu pomeknuti. Mislim, ne ju pomeknuti, nego ju zaštititi ovako. Tako da nemamo problema s njom. Najproduživati od toga s cobblestoneom nego slabove. Ok, za čas završavamo i ovu epizodu. I onda u drugoj nešto radimo drugo. Ok. Ja još potrošim ovo što imam i... Kaj? Završi. Pa bom rekla da bom završio i onda trebaš pozdraviti YouTube. A shit. To mrzim. Ok. Vidite da Timon uzgaja. Doviđenja ljudi, lajkajte, subscribeajte, komentirajte ako vam se sviđa i ne znam. Doviđenja. Doviđenja, bye.